abadla etafuleni lika-Isabel. lithi ke izwi kaNkulunkulu uthi umakuhlangana la uhlangana uAhabi uhlangana noEliya bahlangana unyaka wesithathu ngohafu kulo 3.5 years kwabanene nesomiso kulo 3.5 years kunendlala and indlala yakhona isevile kakhulu eSamaria. So manje uEliya wagcina ukubonana noAhabi ingakaqali indaba yesomiso. Wathi babebonana wayesethi uEliya kuAhabi kuphila kaJehova engime phambi kwakhe akuyikuba khona imvula ngenxa yezwi lami kule minyaka emithathu. Wahamba indlela yakhe wahamba yakhe indlela uEliya kodwa uEliya ivalile imvula and wahamba uyazi imvula ivalwe yizwi nomlomo kaEliya oyisikhozi nomprofethi kaNkulunkulu ophilayo. Hallelujah. Bazobonana kulo 3.5 years. Hallelujah. Shuthi sethi expire isikhathi. Hallelujah. Akhuluma ngaso Eliya. Usethi ke mabebonana uthi ngalokho thumela ubuthe kimi uIsrael wonke. Hallelujah. Thumela ubuthe kimi isizwe sonke sikaIsrael. Hallelujah. Nabaprofeti aba-450 Hallelujah. Hallelujah. bahlangane nabaprofeti aba-400 Hallelujah. baka-Ashera. Hallelujah. So lana kubonakala yini? Kubonakala izinto ey'ntathu. Kubonakala isizwe sikaNkulunkulu u-Israyeli. Hallelujah. Kuzovela isizwe sikaSathane Hallelujah. esilandela uBhali, Hallelujah. the sky god. Hallelujah. uBhali waziwa njengonkulunkulu wesibhakabhaka, Hallelujah. waziwa njengonkulunkulu olawula ukunetha nokwemvula nonganethi kwayo. Hallelujah. Uzobonakala abaprofeti begoddess Hallelujah. uAshera, isithixo sesifazane. Hallelujah. Lithi ke izwi kaNkulunkulu bona bawu-400 Hallelujah. bayadla into ekhona ngalaba abawu-400 babadla etafuleni lika-Ashera bebedla bayodla kweliphi itafula kwelikaJezebeli Hallelujah. kodwa bona bakhonza uAshera. Hallelujah. Bonke mabahlangane kulo mhlangano, umhlangano wezulu, umhlangano omenyezelwe emazulwini. Indawo yomhlangano intaba yaseKhameli la uNkulunkulu ezokwehlela khona azohlangana no-450 kaBhali no-400 ka-Ashera nazo Israyeli wonke. Hallelujah. Nanku umhlangano, Hallelujah. nanku umhlangano, Hallelujah. nansi intaba, Oh, hallelujah. nansi intaba. Hallelujah. Ayinandaba umuntu ngokabani Oh, kodwa hallelujah. umhlangano umenyezelwe, Hallelujah. umenyezelwe uNkulunkulu ophilayo. Hallelujah. Akusabalekanga usonta kuphi, akusabalekanga ngiholo ubani, Oh, hallelujah. kanti yini ebalulekile sihlanganiswe ubani. Oh, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Siphelile mara ayeke indaba yamasonto, ayeke indaba yesonto ukuthi ngiphansi kwayiphi ibheka. Sikhuluma ngobani qala, ubani osidalile, akusiyena yini othi bakuhlanganwe. uAhabi wayesethumela kubo bonke abantwana baka-Israyeli wabutha abaprofethi entabeni yaseKhameli. Wathumela kubo wonke, Hallelujah. wayesebabutha bonke abaprofethi. uAhabi nabo lezinto angasakwazi ukuzenzela, Hallelujah. uyamfuna uElijah. Hallelujah. uAhabi ufuna ukubulala uElijah. Hallelujah. Nangu uElijah phambi kwakhe wazizwa wakazi ukwenzakala, akanawo amandla okumbulala, Hallelujah. akanawo amandla okumatheka Hallelujah. ngoba uElijah wembethe uNkulunkulu. Oh, hallelujah. Akanawo amandla okumenza izinto uSathane athi makenziwe zona, kodwa unawo amandla okuphunywa uElijah khona isitha sakhe Oh, hallelujah. wathothobalisa iphawa Hallelujah. anointing kaNkulunkulu. Oh, hallelujah. Naye uElijah iyakhona uyaya Hallelujah. waphenduka ibhoyibhoyi ka-Elijah Oh, hallelujah. ngenxa yamandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Amandla
uNkulunkulu aphendule izinto ezinobungozi kuthina Hallelujah. azenze zibe izinto ezihamblisa Oh, hallelujah. kwaba khona indoda ogama layo lunguPaul yathi ihlele emlilweni iyothile ebelitha Oh, lithi hallelujah. ibhayibheli ey'nkulini ey'qakashile zazinenyoka Hallelujah. lithi ibhayibheli nayiqala iyothi umlilo waphuma inyoka Hallelujah. yayiwa ngengane engayibona engayinabanga Hallelujah. onyakiwe ilo amkhonzayo wayishekele emlilweni babheka Hallelujah. bathasi ngakalibali Oh, hallelujah. unepower Oh, hallelujah. Hallelujah. unepower Hallelujah. unepower Hallelujah. haleluya Hallelujah. yashumayela bazalwane elokushumayela ebusuku haleluya cela nimvumele kushumayela Hallelujah. cela nimvumele Oh, kushumayela hallelujah. benze njengoba kushiwo kodwa akabathandi laba bantu akazi uthotobaliswa yini Hallelujah. ngoba yiyo le uphambi wabo Oh, hallelujah. loku akusho uyakwenza Oh, hallelujah. kube U-Aliya wasondela kubo bonke abantu wathi, "Kaze kube nini nimanqikanqika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na? UJehova enguNkulunkulu Hallelujah. sekufikiwe ekhabele sekusekhabele manje abantu ababengiwe bayile bamemekile baya sekufikiwe manje entabeni yomhlangano wayesesondelweni yakubo uthini umbuzo eliya ubuzayo Wathi, "Kaze kube nini nimanqikanqika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na? UJehova enguNkulunkulu, mlandeleni yena, kepha uma engubhali, mlandeleni yena, kodwa abantu kabamphendulanga ngazi." wabuzwa elayisha koze kube nini nimanqikanqika phakathi kwey'nhlangothi ezimbili koze kube nini koze kube nini koze kube nini koze kube nini nimanqikanqika phakathi kwey'nhlangothi ezimbili uma uJehova the creator of the universe engumadonai engunkulunkulu engusomandla engubayede enguzimu enguhayebo khonzani yena kodwa uma ungubhali landelani yena nathi into engizoyenza nabe sekuhlala phansi Hallelujah. la nesitana esimnyama sirepresent usathane nesitana esimhlophe sirepresent uKristu nesitana esirepresenta usathane lana kunosathane la usathane la uJesu la izulu la uphila la umlilo la isiqhoko la izifo la amabhathi kozupenini nebanqekaqe Hallelujah. phakathi kwey'nhlangothi ezimbili ayikho iphakathi lendawo mawungasindisiwe uhamba nosathane mawamukela uJesu eyinkosi nokusindisa uhamba noJesu yena yedwa koze kube nini nimanqikankika angeke uhlanganise oka-right noka-left kuphume endlela ibe yinye inkosi yaphezulu le inkosi yokukhanya inkosi yokuthula uJesu yena yedwa the resurrection and the life usathane Hallelujah. nemimoya yakhe umbuzo-ke nangumeli koze kube nini nimanqikankika phakathi kwey'nhlangothi ezimbili uma uJehova engunkulunkulu ake nikhonzele yena yedwa bantu ake nikhonzele yena yedwa sizwe sakithi kodwa uma ningamfuni uJehova ake nibiyele yena nikhonzele amadimoni nikhonzele usathane nikhonze imimoya koze kube nini Hallelujah. koze kube nini koze kube nini koze kube nini koze kube nini Oh, hallelujah. oh koze kube nini inhliziyo ika-Israyeli yasentshontshiwe yantshontshelwa kubhali ngenxa kaJezebeli umfazi kaHabi wantshontshwa nenhliziyo yezwe lonke kanjalo nenhliziyo zomphakathi bangaqonda silandela uJehova noma silandela uSubhali lokho kungakholwa akakho khona izinto ey'mbili eyedwa ngesikhathi esisodwa akagitshelwe amahashe amabili elimnyama nelimhlophe ngexesha linye koze kube nini
ukukhonza usathane umkhonze lo Jehova bathi usindisiwe bazalwane ake wenza into eyodwa ngeke usindiswe ubize igama laphezulu uhlanganise nabaphansi bafuna ukukhonza abaphansi akuyeke indaba kaJesu bafuna indaba kaJesu suka apha uzohlala apha ungaphinde uthinteke kuze kube nini. Oh, hallelujah. Bayangizwa bazalwane temini. Hallelujah. Bayangizwa bazalwane konake. Bafuna ukuthwala indaba zikaJesu angiyingeni. Dedela indaba kaJesu. Dedela yonke into enegama likaNkulunkulu. Uzokhonza usathane. Hallelujah. Ukhonze kahle usathane. Hallelujah. Uyiqhenya ngokuba umlandeli nomthandi kasathane. Glory to Jesus. uNkulunkulu wadala indoda. Hallelujah. Wadala umfazi. Hallelujah. Oh, hallelujah. Wadala indoda. Wadala umfazi. Oh, hallelujah. Akanawo LGBTQI+. Hallelujah. Uma ungayeli umzalwane. Oh, hallelujah. Uma ungayeli umhlete kufanele ube umzalwane. Oh, hallelujah. Sihloko sami sanamhlanje singekhonza amakhosi amabili. Hallelujah. Uthe uJesu umuntu angekhonza amakhosi amabili. Hallelujah. Uyothanda enyazonde enye. Uzothanda enyazonde enye. Hallelujah. Bonke abantu bakhonza uNkulunkulu. Bethi ngeke ngaliyeka igama ngeke ngabayeka bakithi abangasekho. Bathi angasuka ahlale yedwa makufanele ngiyeke ngala. Hallelujah. Hayi ezule inkosi yami ingane zabe noxola angasuka ahlale yedwa uThixo uNkulunkulu kunokuthi ngingayeka izinto zaphansi. Ngoba kwelami isonto sivumelekile ukubiza phezulu sibize naphansi. Umbuzo wahluwambi wabuzwe eKhameli munye koze kube nini. Hallelujah. Koze kube nini nimanqika-nqika babizwa ngabavangeli Hallelujah. bayashela Hallelujah. baney'thelo zakasathane Hallelujah. bayibashumayeli bona Hallelujah. kodwa baney'ntombi ngaphakathi esitotweni. Hallelujah. Koze kube nini nimanqika-nqika phakathi kwey'hlangothi ezimbili bangabaprofethi bakaashera kodwa bayadla etafeni likaJezebheli bathi basindisiwe bona kodwa banginomcimbi ekhaya uyadla adlala abantu basekhaya bathi le nkukhu yakho ishiselwe ongeke ibe khona le nkukhu uma umcimbi kasathane bowungekho. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ohlabela abanye uNkulunkulu wabulawa nokubulawa lonke uyidlaya wena udla etafuleni likaJezebheli kodwa usibiza ngokuthola kaNkulunkulu. Bathi nathi idriki yakho nabangani bakho wena ulandeni vele. Koze kube nini bantu abasindisiwe ningamhlukanisi uJesu nimngcwelise uthi umpostoli Peter mngcweliseni uJesu abe yinkosi enhliziyweni yenu. Koze kube nini. Kule unveiling yakamalumekazi nawe usuthi umele ibhakede lamakhekhe ukhonza phansi manje kusasa uzokusibangela umsindo le uvula ngomthandazo koze kube nini. Kana 50 rand wami nje mfundisi bengithi uzithengele idrink omunye u50 rand uyile emakhekheni ama-unveiling abantu abafika bawulithi iBhayibheli owaphezulu uphezu kwakho konke ongowaphansi uphansi kwakho konke ukhuluma izinto zaphansi abantu baphansi bayakuzwa ongowaphezulu ukhuluma waphezulu abantu baphansi abamuzwa koze kube nini. Bayakhona bafake namacici bafuna namadoda bathi basindisiwe namadoda bayawafuna. Le nto yokufuna amadoda uyintombazane umoya
ezweni yakho awukakahlangani nojesu udilivarisho ngokupheleleyo. Hallelujah. Koze kube nini ukhonza kakhulu inyama yakho kunojesu kodwa udusindisiwe. Phela umuntu oyihlobayo usuke ehlobela ukuthi ahlaleleke unedimoni lenkanuko ngamamazwi ubhilonga ngapha. Sathane lithi iBhayibheli akumangalisi ngakho akuyinto enkulu, lithi akumangalisi ukuthi uziguqula ingelosi yobumnyama ngakho akuyinto enkulu-ke ukuthi ney'khonzi zakhe ziyiguqula abapostoli bakaKristu okuphila kwazo kuyakuba njengokwemisebenzi yaso. Baningi abathi bayezulwini bengayi ngoba bekwatholakala unento yasathane awungeke ungene noma ungavutha amalangabi ngeke wangena ngenxa yokuthi utholakala ngento kuwe engesiyo yale nkosi. Oh, hallelujah. Kodwa ingeyale nkosi. Oh, hallelujah. Nikelile okweshumu wayengcolisa wayekuqoqa watholakala namawivi ngeke ungene nayo uyoma naye engethini ujike nayo. Oh, hallelujah. Nanamazini uyojika nawo ney'ntambo zakamthandazo uyojika nazo. uNkulunkulu anayo umuntu ezulwini obizwa ngomthandazo kodwa iministri ezalwa usathane. Iministri kasathane iministri yokuzalwa abantu kuthiwa bathandazi. Hallelujah. Hayi bavuka umthandazo Nkosi yami egcotshiwe usathane akade athwasise bonke athanda ukubathwasisa ajone bonke athanda ukubajona koze kubeni bayamthanda. Oh, Bamthandela hallelujah. wona ukuthi uyasijola akasiboni njengani. Oh, hallelujah. Hlazane kwalile bese esagibe abantu abathi bayakholwa Nkosi yami besicela nje ukuthi asafune nje into ekudlalwayo kuyona hayi ukuthi ufuna into edlalwayo usazofuna amadoda ngoba bafuna uJesu namanje. Oh, hallelujah. Usho ngoba sowaliwe bongasho ngani ungakaliwa ngoba bafuna uJesu bazobheka amanye abantu abadabukela. Oh, hallelujah. Usazofuna amanye azomzwela yingakho noma efuna ukukhuluma nomphetho ufuna bakhulume ney'nceku lezi ezindaweni zabafazi bazo akhulume lapha ekhoneni. Hallelujah. Sithi sigezwe ngegazi zinhle ziyagcwebeza singekhonza amakhosi amabili. Hallelujah. Lutho ini-ke lizibiza ngabantwana bakaNkulunkulu kodwa lihlala ngapha emngcwabeni kulokudla okungcolile kade kunenkomo yokukhapha logogo oshonile nathi kuthiwa abavangeli bangene ngapha sithi sesithi bizozobongela umndeni athi ugogo waze wayandisa inyama kwaze kube bathi bangabaprofethi bakaKristu kodwa badla lona ujiza phela ulolile badla nezwe ujiza phela. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lapho sangweni usibongele usivalele inkosi kodwa soqala esigedeni ubaba omncane athi ubaba omncane ugogo waze wayenza into yakhe yaba yinhle. Into oyidlayo uyandiselwe yisidumbu nesipoki wa inyama eyandisiwe emkhathini phela leyo asinayo into okhaphana la kaJesu mawufile ufile noma unganamalini akudingeki imbuzi nakuko mawufile ufile. Hallelujah. Dlalani-ke nenkathini ezulwini nesikogweni koze kube nini. Kodwa abantu abamphendulanga ngazi ngoba abafuni ukuphuma ekudlaleni. Hallelujah. Afike uyivalela umlomo athi siyaxekwa la thula ntombi hlale la uhleli khona ukuze ugcabele hlale la uhleli khona ntombi kofika amaqina athi into yakho hlala sisi abaphendula igazi. Kumnandi entendeni. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lele kuvela khona nje bebonakala noma khona amafutha abafana novalo nje angazi akhuluma ukhosi osidaleni lotsela. Babona ngoba sebethwele isidumbu sesidakade sisigwazelwe ethaveni bethi umuntu akabhuti usesondele kuNkulunkulu ezulwini la ekhona. Babona wena ungena bayazi uzohlukanisa kunokhona nenkosi yobumnyama nenkosi yokukhanya osethaveni
umazwe lethavela kangene ezulwini ngoba naku la bephila khona bephila impilo yakhe ebunyameni ushilo msi wathi kulobunyama yila bephila khona intombi egwazwa amanxeba awutete emkhiphithweni wayo naku la bephila khona beyihola koze kube nini cabanga ukuthi wena uzomasindiswa ube ngapho uphaphama ngapho khohlwa lutho akudlalwa dayiso ezulwini Mangala wena sambini senivulelwa yithina amasango akhona uyagaga uyadlala asikayikhadla kangaka sekiyintombi sizihle kangaka siyovulelwa wonondingo ezulwini Jesu. Oh, hallelujah. wafelani kathi ujesu kathi kwakukuhle masindinda hayi nkosi yami umuntu akayeko omunye unekholo ngendlela yakhe nonekholo yakhe asikandlela yethu akekho ndlela yakhe uthi ujesu mina ngiyindlela neqiniso lokuphila wathakakho oza kubaba athi ngaphandle wami noma ziningi indlela kodwa ma ufuna ukuya ezulwini dedela indlela thatha indlela eyodwa Hallelujah. sisayethaveni Hallelujah. cabanga ukuthi uzokwazi ethaveni uvuka ezulwini Jesu. akona ekhukhwini la Hallelujah. siyasindiswa Hallelujah. izono ziyekwe Oh, hallelujah. asibazibi laba besithola nabo siyabatshela semsindisiwe cela siyeke Hallelujah. mamzibila lihlukananga kwabona niyathandana Hallelujah. wayelentenza ukuthi umzibe wenzela ukuthi mhla uvukelwe inyama ushone kuyena uzovuka kuyena Hallelujah. uthi uvuka uyisolo uyithuntutha kodwa uyenzile lento obungafuni ukuyenza awuzange ukhulume Oh, hallelujah. sindiswa nje wena ungabatshela ekhaya ukuthi sindiswa usangena emadlozini uzotholakala sowubanikelele ngenkomo yonke bakutshengisa ibhokisi ka-30,000 lomuntu esihlogweni kwabakwazi vele ufundile unemali vele futhi ayikuzokwenza uzolithenga belinganika ukuthi wabekele ka-1,000 rand bazalona kesiyeke niqhubeka into engacathanga nengenangqondo Hallelujah. ake siyeke nje ukuba nomoya omutsha ngoba u-30,000 ngokungaphakela abantu abaningi bahle umuntu ufile ubefile 30,000 lomuntu okade kholwa lawo ke emlilweni ngeyakhe manje ngoba uzange batshela iqiniso Hallelujah. awuyazichosa uzozenza lezinto lowo blanket wongibhathisa ibhokisi lokufika uzobenza uzobathenga mhlawumbe esihlogweni bazohamba bebetha abakoblanket and laba abakoblanket bona bazobenza babe bashe kakhulu esihlogweni uba ublanket uyazwana nomlilo usicisha imali enkonzweni kodwa khona imali oyibekele nabo blanket bomngcwabo ebandleni ushoda imali kodwa khona yoye-30,000 yamali yayeyiphi ozothukhetha ungcwaba kwesipamapharathini wazomthengi singeyakhonza amakhosi amabili Hallelujah. singeyakhonze amakhosi amabili Hallelujah. mina nje ekhaya ngidli lutho dabuka umazi akhiphe emalini yakhe engahlangene akhiphe imali yakhe hayi nezinto zakhe engamasindiswa angafuni lutho mina angafuni ngisho isikwa sakhona namanzi akhona ngiwaphuza ukuthi waphuza ethephini Hallelujah. uzikhelela wami wafaka endlini yami ngizophuza lawo wami ngikhawa semfuleni ngeduze nomfula ngikhawa lapha emfuleni ngigeze akuwafuna wami Hallelujah. sengashiselwe ngithi bengithi kudala ngabatshela ngithi angiyidli lento ngizothi manje akusona isikhathi so-abjusha isikhathi sokwenza ngizothi angiyikuyilanda lithi ibhayibheli badla ukuhlatshelwa obhalipiyori lithi ibhayibheli bacasula uNkulunkulu wabhoboka izifo phakathi kwabo bagula aqala badumbizisa ujesu kunesifo esivuvukele thela umthimbi okulethela amahlelo bathi bawalethela athi ngifuna amanzi bawaletha athi ngifuna ijuice nazi nephukane wathi into ongayazi abantu bebonke iy'thixo zabo ezibenza babe rich nangu wena uzokhamisa Oh, hallelujah. Glory to Jesus. badla okuhlatshelwa obhalipiyori bacasula uNkulunkulu wadedela izifo bagula baba namaqakana akuhlaza bathi ngathi uyavukela ngiyakathi ayikhona into odwenile nje awukalukethi
Kodwa ingane izochama lapha ngomnyango. Bavukele khona bechama nsuku zonke phambi komnyango bebephuma. Koze kube nini? Bonke ukwazi ukungasethi unale don't think you ivenkile yabo 6 ngakanani isho bathi bemphilela usathatha bebahlukumeza yabathomenta uyi-terrorist kubo and bayamthanda ayamshaya boyfriend yabo umfethu uzobeka ukuthi moya bewungisha bekithi yangibulala ngitshela uJesu kodwa ngeke koze kube nini nimanqika phakathi kwenhlangothi ezimbili na koze kube nini abantu bengafuni ukukholo okucacile okuhlelekile okusirious into yamanono abantu abaziwa bahamba nini bayaziwa emini nasebusuku uma bengekho laphi balaphi hayi abangi chaos nasihlelele traffic athi usindisiwe kodwa njalo ngoleyithathu uphuma ngathi esontweni kanti uya ka-boyfriend uyobuya ngolesihlanu koze kube nini nimanye kancane phakathi kwenhlangothi ezimbili cela siqhubeke hayi inkosi yami wasethi Eliya kubantu yini ngedwa oseleyo engumprofethi kaJehova kepha abaprofethi bakaBhali bangabantu abangama450 mabasinike izinkunzi ezimbili bazikhethele inkunzi ibenye bayihlahlele bayibeke phezu kwezinkuni bangafaki umlilo mina ngiyakuyilungisa enye inkunzi ngiyibeke phezu kwezinkuni ngingafaki umlilo so manje bafuna ukufaka uNkulunkulu babe ethestini kuzongena uNkulunkulu kaBhali wabo kwezikhonzi zikaBhali wabaprofethi bakaBhali uzongena ethestini angene kanye noJehova uJehova uNkulunkulu owenzile izulu nomhlaba ungebayethestwa labo uNkulunkulu ukuthi omuphi uNkulunkulu ojinwani omuphi uNkulunkulu oyifake ngoba la emhlabeni kunoNkulunkulu aba-original kube khona uNkulunkulu be-fake kube khona uNkulunkulu bokuzenzela kube khona uNkulunkulu besikhashana kodwa bazoqala etesting ukuze kubonakala ukuthi uyena muphi onguyena bathi-ke masinike iy'nkunzi ey'mbili abakaBhali-ke bona fanele babaqale ngoba baningi mina yimi ngedwa engumprofethi kaJehova nami kodwa ngizoba neyami kodwa kokuqala bona bakaprofethi bakaBhali bathatha iy'nkuni babalokhuzi bamisa iy'nkuni kahle njengohlelo lokosinyama kodwa akekho umuntu la kubo bonke labaprofethi okaBhali nokaNkulunkulu akekho umuntu kulabaprofethi ozobasa umlilo akekho umuntu ozobasa umlilo kodwa zizolethwa zona izinto izoletha into ezokusacrifice kodwa hayi umlilo uNkulunkulu bangena etestini ngoba fanele kubonakale ngomlilo uma khona uNkulunkulu oyiqiniso uNkulunkulu wamanga cela siqhubeke dadewethu libizani igama likaNkulunkulu wenu mina ngibize igama likaJehova bese kuthi uNkulunkulu ophendula ngomlilo abe nguye onguNkulunkulu bonke abantu bathi lihle lelizwi into enza laba abantu balibone lilihle lelizwi uthi yena mabalibize igama likaBhali wabo naye uzolibiza igama likaJehova uNkulunkulu wakhe bese kuthi egcineni uNkulunkulu ozophendula ngomlilo loyo uyena uNkulunkulu wangempela manje balithi iBhayibheli bathi bona lihle lelizwi ngoba sebejabula ngoba bajabuliswa unga-understand ukuthi lelizwi lona libi kakhulu ukuthi bazobiza igama likaNkulunkulu oyedwa manje mabayeke ukushaya ukhanda imixed yilona elibucayi kakhulu ngoba yilona elizobabulalisa abasazobiza indaba kaBhali ukuthi uBhali wethu osixhumanisa noJehova
abasazubiza amagama amabili lithi iBhayibheli kubona labalihle lolozwi kanti lelo qala lelithi koze kubelile abalithandanga bamziba kodwa kulelithi bizaneni kabhaliweni bathi ukhulume namnandi ke namhlanje ukhuluma kahle umshumayeli omuhle ongaxeki ngiyabazisa abantu abadala amen hayi nje indaba yezingane zivele zicaca ukuthi hayibona zisizwa zisibone zivele singene nje zisiphise singasiboni ukuthi siwobani yabona ke lo mshumayeli ngingasonta naye ngoba yena ukuthi umuntu akabiza uNkulunkulu wakhe ngoba vele okubalekile ukuthi umuntu noma ngoba munye vele lo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo bajabula bejabulela into abangayi-understand haleluya lithi iBhayibheli yiba abantu lowo nalowo balandela uNkulunkulu babo kepha thina siyakumlandela siyakunamathela kuJehova uNkulunkulu wethu ngamamazwi uElisha wanamathela kuJehova noma eyedwa wanamathela nomuntu noma uIsabel esebulala la uJezebel ebulala laba abangapha beyibapersecutor beyithreat kuye kodwa yena wanamathela njengoRuth enamathela kuNaomi uJezebel bazalwane wayewumbulali uyena wayintroducer indaba yenkolo kaBhali kuIsrayeli kanjani ngoba uJezebel ngaphambi ubashade noAhabi wayevele ezikhonzela uBhali yena uAhabi ngoba engenaNkulunkulu emube umhledeli wayothatha umuntu ongakholwa inhliziyo yakhe yahlulwa uNkulunkulu ngomshado kade engawuvumanga ukuthi olukholwayo angaganiselani nongakholwa yahlulwa kanjalo-ke inhliziyo kaAhabi yantshontshwa nenhliziyo yesizwe sonke ngoba wayebe njengenkosi yantshontsha inhliziyo yesizwe sonke kwaba nebandla elikhulu enabaprofethi abaningi kodwa kufilela liyizwi yesikhokhelelo Hallelujah. wathi uNkulunkulu kimi baningi abasindisiwe abangayizwi ababizele kaJesu ngaphela igama kodwa kayesikhokhelo ngoba into eyodwa yenza ngenkani otshelwa ukuthi ungayenzi yiyona ezokuyisa esikhokhelelo Hallelujah. haleluya Hallelujah. yabona oyenza ungafuni ukuyeka iyona eluphawu lokuthi wena uhlele engqondweni ezimbili yona noma yini lo ongafuni ukuyeka bakhona into ethi uNkulunkulu akayifuni akakhethanga abalala umuntu akayifuni kubo bonke abamamukelayo nabafuna ukuyezwini ngiyakutshela ngeke uzongena ngeke ungeniswe yinkope zona zodwa Hallelujah. ngeke ungeniswe yinkope ngeke ungeniswe yiprotection noma izinto zomkhathi zokufuna amadoda eyivuselana iy'ngaluko lathi iBhayibheli yembathana uKristu kunganakekela inyama kuvuswa iy'ngaluko akekho umuntu ozoyisa esikhogweni thina kuba sibuke simhalela sithi simhalela siye esikhogweni yena osihlalisayo angene ezulwini utho koze kube nini nimanqikaqika phakathi kwentaba usihlalisela siye esikhogweni ngawe ngamabomu wena uye ngapha ayikho into enjalo Hallelujah. ayikho nje into enjalo yonke into artificial beauty yomkhathi yamadimoni whether you like it or not yamadimoni elithi phela wena unamazinyo wakho futhi uney'nkophe zakho futhi unamazipho wakho why lezi zinto zikabani akuboni lonto ethukuthelisako ngoba phela kuthiwa khumula into ongeyona vele yakho uthukuthelani ngamasela bazalwane bathi babiza igama laJesu bantshontsha lezinto zikaSathane bangena nazo ngapha ngabona enye ividiyo yeninja yakhelisako lapha ku-YouTube yaqeda bayiphosela ithambo ngaphandle elikhulu yabuya nayo yathi yagamanxa yabambelela ngapha nangapha yahlehla yathi lifande icala lagamanxa ngapha yalala yathi yaphinde labambe yahlehla ngaphansi athi ngena kanje yangangeni ezulwini kunjani isango lapho nencinyane imthwalo kaSathane ayizungena ngapha Hallelujah. ubeka nje uligqoma phela ukuthi usindise ucabanga ukuthi uyakala lutho Hallelujah. wagqoka ngenkani kodwa iKristu sekutshelile futhi angeke nathi sikusondela ukuthi awulenzi indaba inawo nje la Hallelujah. wena osisakala ushobhela wena emlilweni ngenkani yakho yazi yona iyacabanga ukuthi ngampela izulu akade likawe kulungile wena uyishobhela esikhombe thina sikutshela iqiniso babili amakhosi mangakhonza uNkulunkulu mangakhonza uNkulunkulu khonza uSathane awukho phakathi endaba ongakazi usindiswe ngala la ukho nayingane basindiswe wamukela uJesu bashukana bashiya izinto ngapha Hallelujah. wonke umuntu onayitendeni manje khona la ekhona abakaJesu nabo abangapha abamamukela
bakamamukeli abangakamamukeli bangalabo Oh, hallelujah. abantu abarayithi ke bazibona ukuthi bangalapha ngasithatha isinqumo babethanda Oh, hallelujah. babengathanda ukuthi bahlale nabehleli khona qhubeka Eliya wayesethi kubaprofethi bakaBhali, zikhetheleni inkunzi niyilungise kuqala ngokuba nibaningi, nibize igama likaNkulunkulu wenu, ningafaki umlilo nokho. sikhetheleni abo abantu abangakhona babe bacabanga ukuthi ezinye izinto ziright bakhetha bazokhetha amanonile manje bacabanga ukuthi indaba inokunona kwenkomo inokunona kwenkosi ayihlangene nokunona nokunganoni indaba la ilonkulunkulu nomlilo Hallelujah. akunandaba ukuthi zanicile akunandaba ukuthi icebi kodwa indaba inokwehlukanisela Hallelujah. ivangeli leliyilo bazalwane ivangeli lokwehlukanisa ayo umemulo kadadewethu omdala wena uyokwenzani kwakusindisini Hallelujah. wena uyokwenzani nalana kulowo memulo yinto yamadimoni kuyonikwa ihluthulelo zamadoda sowungaqala uqoma noma sowungazala thina ngesathuka Oh, hallelujah. ingane kamamkhokheli lo zobe yinyemuliso usho yena mamkhokheli noma ngathatha sengavela nje okuthile ngeke sabuza lutho Koze kubeni nemandla ngaphathi wenhlangothi ezibili Hallelujah. kubeka ngethu Bayithatha inkunzi abayinikwayo, bayilungisa, balibiza igama likaBhali kwasekuseni kwaze kwabasemini ngokuthi, Bhali siphenduleni, kepha akubangakho zwi, akubangakho. Hallelujah. Hallelujah. Bayithatha inkunzi abayinikwayo, bayilungisa, balibiza igama likaBhali kwasekuseni kwaze kwabasemini ngokuthi, Bhali siphenduleni, kepha bangakhozwi, nophendulayo wayengekho. Baqhuma ngase-altari ebelenziwe. balibiza kusukela ekuseni kwaze kwabasemini kodwa libangakhonisa nayo into eyenza ebuhlungu bazalwane ngokukhonza kuleli side ngokukhonza kule nkosi yobumnyama ngokukhonza kule nkosi yamadimoni ngokukhonza nangey'ntweni zaphansi ukuthi yonke into yakhona yenziwa uwe balibiza kusukela ekuseni bangayitholi impendulo kwaze kwabasemini kwaze kwaba kuyahlwa ayikho impendulo akikho impendulo bazalwane vele ezintweni ezingeziyena uNkulunkulu azinayo impendulo ezinganika yona ziziprove ngamandla aphelele beyond reasonable doubt ukuthi zingoNkulunkulu Hallelujah. ngeke Hallelujah. yababiza laba ukuthi waflathelwa idlozi kuthiwa ingakho namadoda engakuthandi wale washiwa idlozi kuthiwa ingakho abafana bengakuthandi uflathelwa idlozi yayisinengqondo lodwa ayinayo ingqondo into omnyama uflathelwa idlozi ingakho ungashelwe emgaqweni inengqondo lodwa naba bashelwa labo ngenxa yokuthi bembethe uKristu bayasatshwa abantu abazogila imkhuba kubaluleke ngani ukushela okunasikhuba kunakuphi ukubaluleka Hallelujah. kubaluleke ngani ngoba kuzosetshenziswa inyama yakhe igugu ungathandwa yibona nabathi bethi bayakuthanda Oh, hallelujah. Jesu bayakwazi nje ukusindisa mnandi hayi hey Nkosi yami usanoboya obuhle kanje namagenge ayasho uyophela and uyaphela wakuhlala ngapho wahlalela abafana uzophela and uyaphela usuphelile Hallelujah. usuphelile ayikoda Nkosi yami akakani kuba ngicela sengathatha mawuphela lutho bayabonga laba bafundi abafuni ngisho ukubona futhi vele wazi lokho engqondweni yakho engithi wazihlisa ngosathane ebumnyameni nongasindisa ube isidaba esisho isidaba esisha kuyona inyama umoya Hallelujah. badlala abashukwayo bamanga bathi kwabuyela umuntu waba yitshitshi kwathina ukhozi lutho Hallelujah. kuyisela njengokoza kushiwo leyo Hallelujah. uzobheka la uthi wena ngoba nakho kwabuyisela yini ukhozi kwathi ningathanga sosilethela amavesi siyabonga hlala lapho nokhozi Ukuthi wena inceke yakwazi ethambeni base isindiswe isikreshi siyahamba ihlala naso uhambe ethambeni izokhona la
futhi basayifaka asomishetse bafethu bakushuba kuthi Yomi ngane hlelodwe ya into yayo umvuzo wayo usethatha yayingana kuyalinyalwa ngapha Hallelujah. Bona ingane zo-18 zinomlando kuthiwa ngevemuhle at the age of 18 Shuthi wayemuhle ngathi gaqa waphela kanti i-age of 18 akufanelanga bokhupha loyodwa akadlali usathane namadimoni phezu kwalokhu nomthungo bakuzoletha wena oqala uzozoletha wawuthola kosikhotheni labo abahleli manje bayidlela ukubhaya legama lakho liphakathi awawutheni ngesibheke nodinga usilima leyana Oh, hallelujah. bebethi uyena basuke beqinisile usuku uyena Oh, hallelujah. undinda kona uba namadoda awu-20 leyo odwini kumzimba wakho undinda lokho Oh, hallelujah. and awukwazi undinda mawungapha undinda ngoba ungana Hallelujah. imizimba yalaba abangapha ithintwa amadimoni nayo ethintwayo imizimba yalaba abangapha ithengelwa amakhondomu Oh, hallelujah. ivalentine uthatha abangaphi dali amakhondomu Hallelujah. nalamabhulu ahlala la kobhuti betembisela sizwa yiwona Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. koze kube nini nimanqika-nqika phakathi kwey'hlangothi ezimbili koze kube nini qhubeka dadewethu khona sowuthandaza Kwathi ngasemini u-Eliya wadlala ngabo wathi, memezani ngezwi elikhulu noma enguNkulunkulu, mhlawumbe uyazindla noma uchezukile nje noma usohambweni noma elele edinga ukuvuka. waze wadlala ngabo bazalwana yikho impendulo ngapha bazalwana yonke into enziwa ngapha uyayi-ethela okay idlozi lithela lifuna induze eziwu-2 kusho umuntu akushoko dlozi kusho umakhelwane wakho uthi kwakho akasikhulumeza kwakhe ngoba ifa lalaba babizwa ngey'kula labo lithi ibhayibheli kusho kuJeremiya ukuthi abantu bamayiphukuphukhu kwenza ukudla kukho kubo babizwa ngey'phukuphuku and ifa ley'phukuphuku lidliwa yihlakaniphi basha iy'ndaba zakwabo basheza kwakho bathi kwakho kudingeka imbuzi mangawukhiphi le mbuzi eziwu-2 kophuma isidumbu sithi nizidle imbuzi eziwu-2 kuphinde kusho nibona bathi umcimbi uhambe kahle akuyona impendulo yamadoda bekuvele kuyinini elushilo kuhlaba abaphilayo wabeyisa ubhalo wathi noma uNkulunkulu hlaphulele labo uNkulunkulu abantu abamnyama kwaZulu Natal namabhodigadi wahamba namaphoyisa kade sibebambineke ey'hluphe enkantolo bebavuka uNkulunkulu koze kube nini nimanqika-nqika likhonza uNkulunkulu abafana lona okhona wathi owabekwa ngo-2011 uzofa ngenomoya abantu beyiqhenya bethe mina ngaba nenhlanhla kakhona engcwabeni kaNkulunkulu wethu asikhonza uNkulunkulu abangcwatshwayo Hallelujah. sikhonza uNkulunkulu ababekwayo ngoba Hallelujah. noma ebeke uJesu ethuneni wangeve yongcwatshwa Hallelujah. engasho ukuthi ucela ukuyongcwatshwa Oh, hallelujah. yingakho engekho ngishiye indaba yohlelo lomngcwabo ngoba ngewona umngcwabo umuntu ofile Hallelujah. wathi esandleni ngibeka umphefumulo wabo umoya wabo Hallelujah. ayo ngalowo mzuzu wehlele lithi ibhayibheli wehlele bumnyameni la kuney'ngelo sezawa nosathane naye zivalelwe khona zigcinele ukwahlulelwa ngaphakathi Hallelujah. kulo 3 days ujesu bayiqhubeka esebenza Hallelujah. bayahlaba bayadla baphinde kusho ubambe kahle ubaphuphilisa likwazi sidansa sichenza futhi uzubonje lento akuyona engayihlangene noNkulunkulu baqeda ukudliwa kwathi uphela umcimbi ngoba ekhaya khona bangakhulumisani ngethambeni lahlekile latshotshwa malume ongawufunda umndeni iningi lethu seyisenamandla silolo bhushi ney'bhama sifuna ukuyomdubula kube sokuba khona amakhehla kuza athi hlisana umoya lendlela yokuyilungisa lento somloya ngalela thambo thina and bayathandaza banamabhayibheli konke la ematafuleni abo abanye
abanye baphethe amanzi abaprofethi baneyikipa ezinobuso babaprofethi baneyitiki ezabaprofethi emakhaya abayingeni nekajesu ohlukanisa akekho umuntu osebenzisa amanzi aphulekelwe ezulwini lutho inkolo kasathane abantu abathwele ngamanzi bathwele ngamanzi anointing eyinyoka ehlalisa abazwane babone bebhukuza behlale kuthiwe makuthiwa amakhanda nabo badanse njengalosuku badanse amandla umkhathi lithi ibhayibheli kwisambulo chapter 13 naso isilo sanikwa amandla ukuba senze iy'mangaliso ey'nkulu senze ngisho iy'thombe y'khulume athi kwabaseThesalonika besibili kuchapter 2 lithi ibhayibheli ngenxa yokuthi bengavumanga ukholwa yizwi leqiniso ukuze basindiswe ngakho uNkulunkulu bethu benamandla okweduka bakholwe iy'mangaliso zamanga. Oh, hallelujah. Kanele ngachatha ngafaka iy'ntambo ngasebenzisa amanzi namanje ngalalo baba kabhoyi ingane sayithola iy'mangaliso zamanga. Wathi nengane nakhonto yakhe ngamanzi amanzi akamthandazi umthandazi ongazithandi wena ohlele yakhe afile aqeda athi ngesathi njengabashana bethu ozala intetho makuthiwa sihlobo lowo ngane wayethola khona ngeyihlahla elibukhanga phitha ukushaba pheze kwenza kabi olethu ngoba ngithatha le yakho ngapha intombi noma ingangazali ibona kanjani ukuthi ayizali kwaphela isukela ndoda uzibona kanjani ukuthi ayibathola abantwana ngoba isukela ndoda mayithi yakhona uzuxake nje wena ube nesitasi sokubathola abantwana ubone kanjani kanti uyagobe yakhona uzube nestress nje uqala ukuthi uzodilana nabadala babe bangani bakho basebenzane bazibalamanisa wena uzibona kanjani ukuthi awubathola abantwana ngoba phela uthi yakhona futhi into enhle ngawe ona nto bona kanjani ukuthi abantwana bathola yabona ntiyaxa uMaria wathi ingenzeka kanjani ngingayazi indoda ukuthi ngizale wena unandaba ukuthi ngenzeka kanjani nginandoda ngendaba yokuthi ungatholi ubatholi kanjani indoda ungenayo ngoba into yokuqala indoda abantwana unumber 2 ngala siqala ngokushada sigcine ngokuzala ngapha qala ngokuzala sigcine ngokushada siqale sifundane phela ngiyithenge inkulu bese sake siqala abazalwane ekushadeni kulandela abantwana ngapha qala ekushada ekuzaleni uma ngenzeka nje ngebhadi vele umshado webhadi vela nje awungenzekanga abantu bangapha vele bayazazi abantu abanamabhadi wenkosi yami usephinde wangalo nkosi yami abantu bamabhadi ngapha abantu besibusiso banamabhadi ngapha baney'nyama ngapha baney'thina ney'cefe bangabantu abaphethelwe amanzi abamnyama abantu benkosi yobumnyama vele kodwa ngabesuka ngapha beza ngapha kushintshwa isiqalekiso esiphezu kwabo sibe sisibusiso babe ngabantwana bokhaya. Oh, hallelujah. Isiphande sikulandelayo nje kuyabonakala ukuthi ngempela ukuthi asikho lahle umfuleni ohambayo sogcina sithi sakutholisa ingane ebonakala ephatha ngezandla kodwa kusangenza njani ngiyakuboleka imali komashonisa uzawuboleka imali komashonisa njengoba letho umala yokuthi kulahlwe iy'lwane mewahlangana negazi likaJesu ali-expire into enhle ngayo. Hallelujah. Usuke emabhadini usuke emashweni usuke ey'chithweni usuke emanzini amnyama bathatha into yakhe ngaphansi kohlalo somathumeni ingakwathi ingathakala ayikho into enjalo kodwa ungakholwa kuzoyenza ibe khona amandla obumnyama. Hallelujah. Asiqhubeke sithandaze. Base bamemeza ngezwi elikhulu. Hallelujah. Base bamemeza ngezwi elikhulu
bazisika ngawomese nangemkhonto ngomthetho wabo Bazisika. baza igazi kubo bazisika ngawomese nayemkhonto ngokwemthetho yabo bazokwenzaza igazi kubo bazalwana uJesu wachitha igazi lakho ukuze asindise izwe kodwa usahlala uchitha igazi labo abantu abamlandelayo ukuze abulale bona bazalwana bakufuna ukuphila masekele amagama masekele izinto zobumnyama sibuyele kuJesu wachitha igazi lakho ukuze siphile kodwa usahlala uchithela abo abantu afuna ukuya nabo ebumnyameni lithi iBhayibheli ngokomthetho wabo umthetho kaSathane bawushintsha bawadopta bawenza waba owabo haleluya kudala wabuqhathi uyakinga kudala wabuqhathi nokungaqhathwa kawu-1000 liqhubeka lidakwe liqhubeka likwazi abantu liqhubeka limoshwe libheyilelwe angeke enze niyeke uSathane akacinga ukunqanela igazi ley'nqalo ley'nkomo ney'mbuzi ey'hlatshwayo ufuna nelakho haleluya mhlazana ungasenawo amandla okushaya uzokushayisisa ngemoto ade lelakho haleluya ngoba njalo noma kuthiwa abanxanelwa bangasekho abanxanelwanga irahama abanxanelwanga yemini ilokhuzana namajusi namadiri kodwa bahlele benxanelwa igazi haleluya ngoba kusiba abantu abafuna lezi zinto bazalwa nemimoya esebenzisa amagama abantu abangasekho haleluya abantu abangasekho bazalwa lithi iBhayibheli abasenaso isabelo nanini kukho kwenziwa ngaphansi komthunzi welanga abasanaso isabelo kukho konke laba bavele bathi-ke basenzela into esingayiqondi bathi ngiyoshadisa ugogo nomkhulu ongasekho haleluya ngoko iBhayibheli bazalwane lithi abasashadi abasaganani ngoba sebephila njengengelosi kusho uJesu ephendula abaFarisi bezomtrika ukuthi kunomfana wayekunendoda yayinobafana abawuseveni abanomfazi yangena kuye ngamtholi bathi egcinele ezulu uyakuba ngowabani wathi akuyikuya ngowabo akayikuya kuba ngowomuntu ngoba lapha abasaganisane abasaganisele futhi abasenayo inkanuko ingakho bengasikhathi sebephila njengengelosi haleluya lapha ebumnyameni kade kushada umuntu ongasekho beshada nogogo haleluya ophilayo laba nabazalwane bathi ngeke muhle konke emshadweni wakhe bashadisa abantu abaphilayo namadimoni bashadisa abantu abaphilayo nelimoya bazothi ekugcineni ukuthi ubaba ongasekho mangithatha ithembu ngoba yena wayekade efuna ukuthatha ithembu washoda ngamandla benzela iziba baganisele kunemigado bazalwane imigado yomkhathi umuntu olala nendoda engashadile ngokwasemkhathini suke seshadile abe namasipawusi abe nomalokazana abe wofa abe umkhwenyana abe umakoti ngokwasemkhathini ngoba wenza into azi uNkulunkulu ukuthi yenziwa makushadwa haleluya koze kubeni ingakho ungasashadeki masozokwazi ngoba njalo mawuthi ufuna ukushadwa noma kwathi ngathangana lo wamshado wawushado ngawudivosile ngoba unaJesu ukwenza ukuthi lo mshado ngoba umili uyaqhubeka wenza ukuthi umhlale kuwa ngasiwathengele imoto yokuthanda ukushada haleluya phela ngiyomshado ngumshado nomunye usekhona haleluya koze kubeni nimaqhaqaqa phakathi kwenhla ushadile wena ushadile mawunengane eziwu-3 bafanele abawu-3 ngizawusindisiwe kwazi ukuthi emkhathini namadoda amathathu husband amathathu lo wasesamariya wathi uJesu naleli sithupha kuyona yakho ngoba yashada ngalo ephila ngalolo hlelo emthola yayithatha ifake emzimbeni kube yayithatha omunye ifake emzimbeni kube wathi uJesu azaba half dozen cela siqhubeke funa sithandaze kwathi lapho isidlulile imini baprofetha kwaze kwanikelwa ngomnikelo wempuphu kepha bangakhozwi nophendulayo nonakekelayo Eliya wayesethi kubantu bonke sondelani kimi bonke abantu basondela kuye wayeselungisa i-althari kaJehova elalidiliziwe Eliya wathatha amatshe 12 njengomumo wezizwe zamadodana kaJakobe ukwenza kuye izwi likaJehova lathi igama lakho liza kuba ngu-Israyeli wakha i-althari ngamatshe egameni likaJehova wenza umsele ngase-althari nxazonke olingene namaseya 2 embewu wahlela izinkuni wayihlahlela inkunzi wayibeka phezu kwezinkuni wathi gcwalisani izimbiza 4 ngamanzi niwathele emnikelweni wokushiswa naphezu kwezinkuni wathi kwenzeni ngokwesibili wayesethi kwenzeni nangokwesithathu baphinde ngokwesithathu amanzi agobhoza ngase-althari nxazonke kwagcwalisa nomsele ngamanzi kwathi ngesikhathi sokunikela ngomnikelo wempuphu
u-Eliya umprofethi wasondela wathi, Jehova uNkulunkulu ka-Abraham no-Isaka no-Israyeli, makwenzeke namuhla ukuthi wena unguNkulunkulu ka-Israyeli, nokuthi mina ngiyinceku yakho, nokuthi ngenzile konke lokhu ngezwi lakho. Wafaka ku-Elijah wenza lokhu nabo abakwenzile, wabeka wavusa i-altare likaNkulunkulu. Leli altare likaNkulunkulu ke bazalwane lalidilisiwe vele ubani uJezebel. So into yokuqala ke bazalwane vele mafanele mayenzeke malivuse i-altare likaNkulunkulu bese liyadilisa i-altare lamadimoni, ngoba i-altare likaSathane bazalwane iliqala amasonto. Amasonto abantu basonto kube khona abantu abayesontweni bephathe abanye bazalwane laba abasindisiwe baye emalokuzana ema-Christians ema-bookshop beyothenga amabhayibheli bese kuthi laba abakabhali baye ey'tolo beyothenga o-10 litre bamanzi, ngoba utshena mese esontweni ufuna into izigubhu zakho azofaka kuzona amanzi owadrophu banamanzi emakhabetha kugcwele amanzi athiwa athandazela abanandaba nezwi kaNkulunkulu ba uSathane bazalwane usmart ubaphuca izwi kaNkulunkulu abantu ngapha wazobanika amanzi angenamavesi. Abanye baphucile amabhayibheli wabanika amathikithi bamengethikithi okuthiwa yithikithi lesonto awekho amavesi, abazi ukuthi bakholwa kanjani ngoba ibhayibheli lisitshetha sikholwa kanjani. Hallelujah. Badiliza i-altare likaSathane bamisa i-altare likaNkulunkulu. Badiliza i-altare likaNkulunkulu ukuze abantu bafebe kune-altare likaNkulunkulu likaSathane, ukuze abantu bantshontshe kune-altare likaSathane, ukuze abantu bagqekeze imizi yabantu ngoba kune-altare likaSathane, ukuze kube khona abathandaza kune-altare likaSathane, kube khona abagqekezi bamabhenki kungenxa ye-altar likaSathane. Kuzaleke iy'tabane kune-altar likaSathane, kuzaleke omakhozi i-altar likaSathane, kube khona iy'tawa i-altare likaSathane, amaphara i-altare likaSathane, adilizwe i-altare likaNkulunkulu. Oh, hallelujah. Umise i-altare likaNkulunkulu ngoba makhonela ka-altare likaNkulunkulu abantu bazophila, makhona i-altare likaNkulunkulu abantu bazoba nokuthula, makhona i-altare likaNkulunkulu abantu bazoyazi into abayenzayo ukuthi bayenzela ini, bazoyigwema into enobumnyama benza izinto ezinokukhanya ngoba kumiswe i-altare likaNkulunkulu. Kubeka sisi Ngiphendule Jehova, ngiphendule ukuba labantu bazi ukuthi wena Jehova unguNkulunkulu nokuthi uphendukisela kuwe izinhliziyo. Ngiphendule Jehova ukuzala abantu bazi ukuthi wena unguJehova uNkulunkulu, futhi wena into yenza uphendukisela inhliziyo ziphendukele kuwe. So uNkulunkulu lento yenza wena nje wayengenza ukuhlakanipha kwakhe, wayengenza ukufuna ukubuka, kodwa wayekadenza izwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi makayenze leya nkonzo ukuthi mahlanganise abaprofethi entabeni yaseKhameli, ngoba uNkulunkulu wayekhathele ukuthi abantu bamanqikanqeka, wayefuna ukuzibonakalisa uyena uNkulunkulu uyena onamandla. Hallelujah. Kubeka Wawusuwehla umlilo kaJehova, wawuqeda umnikelo wokushiswa nezinkuni namatshe nothuli, wakhotha amanzi asemseleni. Abantu bonke sebekubonile lokho bawa ngobuso babo bathi, uJehova nguye onguNkulunkulu, uJehova nguye onguNkulunkulu. thandaza sisi wami. Uyinkosi ephakemeyo kakhulu, bani uNkulunkulu ngaphandle kwakho? Wena wayekhona emandulo umhlaba ungakasekelwa. Yebo Nkosi, konke kwavela ngawe, okudaliweyo, okubonakala ngamehlo nokungabonakali. Siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle, nasebusuku ukhulume kahle ngezwi lakho, sikunikeza udumo impela. Uyinkosi ephakemeyo kakhulu, akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho, akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho, akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Sikunikeza udumo Nkosi, ebusuku phakama siphe thina. Jesus name, amen. Wayesebazalwane lithi-ke izwi kaNkulunkulu. U-Elijah sekwenzile sewehlile umlilo wadla iy'nkuni, wadla amanzi asemseleni, wadla umnikelo. Lithi iBhayibheli-ke wabantu bonke bazalwane lithi bavuma, bakholwa, basho ngomlomo yabo bathi uJehova nguye onguNkulunkulu. Kusho abaprofethi bakabhali abawu-450, kusho abaprofethi abawu-400 baka-Ashera. So bavuma ukuthi lo uyena uNkulunkulu. Sokuthi ngamamazwi uBhali washaya basiba uNkulunkulu. So ngamamazwi into ezokwenziwa la kuzodemonstrate ipower kaNkulunkulu ukuze abantu baxetshulwe kuSathane babuyele uNkulunkulu. Why abantu bakabhali sebevuma? Yingoba uNkulunkulu ushilo wathi amadolo
zonke asazokhuthama wathi ilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi kube uludumo nenkazimulo kuyise bavuma ngemlomo yabo baqala kanjani ukuvuma bakholwa ngenhliziyo bese kuba ngokulunga ngemlomo bayavuma bese kuba ukusindiswa malisho ukusindiswa lisho bazalwane i-redemption yini i-redemption ukusuka la ekukhona uze la ungekho khona i-redemption is always an out of into. Hallelujah. Ukuthi usindisiwe uthi ngisindiselwe ngina ngikhona usuka la ukhona uhambe uze la uIsrael wasuka eGibhithe waridinwa uNkulunkulu waphuma eGibhithe wahamba wezeKhenana salvation yiyo ke leyo bazalwane uphuma la ukhona uphume emikipitweni uphume emadodeni uphume eziwashweni uze kuJesu. Hallelujah. Unganiki Hallelujah. uze nensangu yakho right Hallelujah. woza namadoda avu right Hallelujah. woza namnewasho right Hallelujah. nidwozane nazo noma zibomvu uJesu uthanda unjalo mntakababa ungaqali uzama ukuyohlukana nezinto ngoba isikhathi siyahamba kuze kube nini isikhathi sakho yiso lesi ungadlali ngesikhathi sakho ungadlali nge-appointment yakho noNkulunkulu kuze kube nini ophendula ngomlilo kuNkulunkulu singekhonza amakhosi amabili uma ekhona uthi uyamdinga uJesu abonakalise ngokuphakamisa isandla sakhe Oh, hallelujah. beso njalo sithandazela nina Oh, hallelujah. uma ekhona abafowethu bodadewethu bomama wami othi uyamdinga lo Jesu Oh, hallelujah. ohlukanisela umuntu ohlukanisela intombi ahlukanisela insizwa aphakamise isandla sakhe la ekhona sithandazela Oh, hallelujah. bangadlala abantu basiphakamise babe serious bagose iqondo Oh, hallelujah. uJesu akadlali kwambe serious bathetheka igazi lakhe eCalvary Oh, hallelujah. kwakumnandi nakuyitha atshula inyama yakhe kwakubuhlungu kodwa wayezokhokha inani ukuze singaye esikhokhweni ngoba njengoba ngishilo bazalwane mongasindiswanga ungaphi usemlilweni usengozini abantu abasesikhokhweni bayasha kuze kube phakade nomlilo esikhokha ubaqedi kuphela millions and millions of years besha kodwa kuphela millions and millions of years bela izulwini bekuthumisa bengabantu bakaHosana nabawu-24 beyibeka phansi yami ebuqhele bemthumisa ngoba uNkulunkulu ukuthumisa kwaze kube nini mawungazi kuJesu udayisa ngomphefumulo wakho emadimoni uma umdinga uJesu phakathi isandla sakho la ukhona mhlawumbe-ke wazama ukukhululeka ey'ntweni ozenza wahluleka phakathi isandla sakho izwe ngeke kwenzele lutho lithi iBhayibheli linqobile izwe ngoba inqobe izwe yikho ukholo bekwakholwa uJesu ngoba uSathane one soul who believes in God is more powerful than every deceived soul yonke imphefumulo edukisiwe namandla phezu kwawo ngokholwa uJesu yena yedwa inkosi nomsindisi bonke abaphansi isandla zabacela babona beme ngey'nyawo ngoba basebumnyameni kunzima amehlo abo ukuthi afinyelele kuwo Oh, hallelujah. mawungena amahloni ngoJesu siphakathile isandla sakho vele uma uqonde Oh, hallelujah. wayifaka inhlanhla empilweni yakho nokuthula nokuphila Oh, okubona phakathi hallelujah. ahleke uSathane bethanda ukuhleka amadimoni Oh, kodwa wena hallelujah. wenzithatha isinqumo esihle Oh, uJesu hallelujah. wafela lento oyenzayo namhlanje lithi iBhayibheli encwadini kaLuka chapter 15 verse 7 ngesona esodwa esiphendukayo lithi kunenhloko ezulwini mawuphenduka noma ukwenzana emhlabeni ayikho into ejabulisa uNkulunkulu noma ungathenga amabhanozi abe u-20 ngosuku oyophenduka ngalo wamukela uJesu kuyaqala izulu kube nenhloko Oh, hallelujah. elishaya uJesu izandla kalapha bame ngenyawo Oh, hallelujah. 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 mhlawumbe ukhona nawe usathanda ukuphakamisa sakho isandla ithuba kuselapho abazalwane kumele bahlale phansi ngoba ngifuna ukubabona kahle abantu abahle abaza kuJesu nabantu bebukele bonke ngicela beze ngaphambili bengena amahloni abamdingayo uJesu uma kade udlala ungahlala phansi uma userious ucela uze ngaphambili uma kade uhlala uright ungahlala phansi ngeke sikubuze imibuzo uma kade userious ungeza phambili Hallelujah.